Povodom izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, Savez ekoloških organizacija Srbije organizovao je konferenciju ispred Narodne skupštine. Na šta upozoravaju i koje su glavne poruke, to će nam reći naša reporterka Tamara Urošević. Tamara, konferencija je počela u 9:30 jutros. Da li je završena i koje su glavne poruke sa ovog skupa? Tako je, konferencija je završena, dakle počela je ispred Narodne skupštine u 9:30, trajala je nekih 15 do 20 minuta, a na konferenciji za medije obratila se advokatica Sara El Sarag, Aleksandar Smiljanić iz organizacije Savski nasip, Dušan Kuzović, arhitekta, kao i Zlatko Kokanović i Ljiljana Bralović iz Saveza ekoloških organizacija Srbije. Svi oni rekli su da šalju ovde poruku da ne žele da se usvoje ovi predlozi izmeni i dopuna zakona, jer kako su to nekako pokušali narodski da objasne, da ukoliko nekome padne na pamet da vaš stan ili kuću uzme u ime Srbije jer je od nekog velikog značaja, oni će to prosto i uraditi. I evo, možemo sada da poslušamo neke od njih šta su oni to imali da poruče kako građanima Srbije, tako i narodnim poslanicima koji se nalaze ovde u Narodnoj skupštini Srbije. Ja sam Aleksandra Smiljanić iz neformalnog udruženja Savski nasip i mi smo pokrenuli zajedno sa drugim organizacijama peticiju kojom tražimo da se povuče izmena Zakona o planiranju i izgradnji. Ta peticija se može naći na sajtu Kreni promeni, zove se Stop otimanju zemljišta i do sad smo skupili oko 30.000 potpisa. Pozivamo sve građane da se i dalje potpisuju. Mi smo tražili da se povuče ovaj zakon zato što ovaj zakon nije u javnom interesu, već je u interesu malog broja privilegovanih pojedinaca. U ovom zakonu se zapravo omogućava da se zemlja od bilo kog građanina oduzme po vrlo niskim cenama s jedne strane, a sa druge strane se poklanja državno zemljište ogromne vrednosti i tajkunima. To zemljište je procenjeno, vrednost tog zemljišta je procenjena više desetina milijardi evra. Ono što vlast planira da izgradi preko 15 miliona kvadrata na ovom zemljištu i to u situaciji kad je prekomerna izgradnja već veliki problem u gradovima i kako u Beogradu, tako i drugim gradovima Srbije. Građani više nemaju zelene površine, građani više nemaju drveće koje nam je potrebno, nemamo parking mesta. U mnogim gradskim opštinama ljudi nemaju trotoare, hodaju po ulicama i njihova bezbednost je ugrožena. Nemamo dovoljno prostora za neophodne javne ustanove kao što su obdaništa, škole, jaslice. Mi želimo obdanište i škole gde će deca imati velika dvorišta gde mogu da se igraju, to se ne dešava. Nemamo domove zdravlja, nemamo kulturne i sportske centre, a vlast planira na tom malom preostalom prostoru da izgradi milione kvadrata stambenog i komercijalnog prostora. Ono što istovremeno statistički podaci iz popisa koji smo imali prošle godine govore da postoji veliki višak stanova. Broj stanova je mnogo veći nego broj građana. Prema tome postavlja se pitanje zašto uopšte vlast planira da gradi ove stanove. Postavlja se pitanje zašto su uopšte cene stanova tako visoke. Jedan odgovor koji se nameće jeste da je u pitanju pranje para. Ova zemlja, ogromne vrednosti se poklanja zapravo tajkunima koji su u toku te kontraverzne privatizacije kupovali firme za izuzetno niske cene i sada se njima poklanja zemlja koja je desetina puta veće vrednosti nego koliko su oni platili za te firme. Dakle, ne postoji nikakav osnov da se njima pokloni to zemljište, može samo da im se zemljište oduzme. Naprimer, Luke Beograd. Luka Beograd ima 220 hektara. Milijardi evra mogu da se zarade od prodaje stambenih kvadrata, a oni su tu firmu platili samo 50 miliona. S druge strane, 50 miliona evra. Sa druge strane, naš životni prostor građana se uništava. Mi imamo poplave posle svake veće kiše zbog prekomerne betonizacije. Gradovi Srbije su među najzagađenijim u svetu. To znači da su nam potrebne zelene površine i da su nam potrebno drveće i nisu nam potrebni više stambeni kvadrati u već prenaseljenim gradskim opštinama. Zato smo i pokrenuli tu peticiju. Pozivamo građane da se potpišu i da
da se borimo protiv ovog štetnog zakona. Advokatica Sara Hlasarek nakon konferencije za medije dodala je još da postoji još jedan zapravo problem, a to je da ukoliko dođe do usvajanja izmene i dopune ovog zakona, da će sudovi biti prenatrpani predmetima i da će se ljudi masovno žaliti i ulagati tužbe. Na pitanje zašto je baš danas organizovana konferencija za medije ispred Narodne skupštine u Beogradu, svi su jednoglasno odgovorili da prosto ne postoji pravi trenutak kada će biti, da je moglo da bude i ranije, ali da nisu želeli da odlažu više ovo obraćanje kako javnosti, tako i narodnim poslanicima, jer ne žele da dođu u situaciju da nisu apelovali kako na građane, tako i na narodne poslanike, te da opet apeluju na građane, ali i da se nadaju da u Narodnoj skupštini ovaj zakon neće biti usvojen. Hvala puno, Tamara. Bila je ovo naša Tamara